iti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Da kayo a tricycle driver, ha? Di yu pa'y amo alinisan da ito'y paradaan yaw. Nay, paingay nga kung unget ka, nanatuyang. Magpaiso na natuyang. Ay! Di yu aya amaw. Asyak ti binilin ni Kapitan amang linis dito'y abanda iti purok unaw. Win ka day, aglinis kamintaw. Siyak ti ungtan ni Kapitan, no makita na anarugit da ito'y paradaan yaw, kwaraw. Aglinis kamintaw, nana. Ha! Nasken ngaglinis kayo. No agsubli ak dito'y paradaan, nasken anakalinis kayo, na? Ay, pimanaw. Italangan na mo ka na uyong gayam ni nanatuyang. Kunak no nasing patide. Naungat gayam. Alang, aglinis tayo kanaw. Ang mga no agsublay kat sermunan da tayo manain. Wait, tayo. Apay, Marituyang, naggapwam. Dita paradaan ti tricycle, Maray. Napanak nagungungot dita. Inong tam, dagiti tricycle driver. Una, tadida mo ngamin amo alinisan di paradaan da. Kat siyak ti ungtan ni Kapitan. Ay na, Maray, awan ni Inteng ita dito barangay. Oray nasken atong palak jay imparamid na kanya. Sa bagay matkit di Kalkalpas mo gayam, anagungayt. Ay nahun, Maray. Kasta unay ti butang dagiti tricycle driver. Ammo daitan, no anya atalaga ti ugalim, Maray. Napan mo kidi nung ungtanay, nagiti tricycle driver, dita paradanay. Kahit nagrugit mo gayam ti paradaan da. Kagura da kan, nagiti tricycle driver. Saan da kan nga itulod, no ada papanam. Inaramid ko lang timpatrabaho kanyak ni Kapitan. Di mo lang binaybayanin na narugit ti paradaan da. Ay sana mabali na. Inuray mo lang takuman ani pare Inteng, ti agungit kadakwada. Urayak pailaan kat nagrugit di paradaan da. Agkaiwara ti papel kas kada supot a plastay. Sikan, ti pagis-istoryaan, dagiti tricycle driver. Apay, di mo amuaya, adagita ti tricycle driver, ti numero unaw, at ismusaw, dito'y barangay Kabildatan. Rayak lalim mabaga, idi may nagungungot ni nanatuyang idi paradaan may. Ay, dayta timbagam ajak pulos patyan. Apay may. Aguray ka. Apay, nga inong tanda kayo ni Marituyang. Nagrugit ka no idi paradaan may. Ay, katpudnumat nga men. Diyo kaya ti maungtan, ka talagamat nga min anarugit ti paradaan yaw. Naglinis kami. Nasakit latatin na kami kininanatuyang. Ay, nasingpot dayjay ako, Marek. Saan mo ta nasingpait? Nakaungungot may. Adala ang gundaway, anaungat. Badaw! Asos! Ayan mo! Dakas kan tatabadaw. Sigurado nga ungtan na kan ni nanatuyang. Apay, sa dino aya, ti papapanam si Kabadaw. Napanak lang mo't nagpagnapag na Ay, itay kapay ngay ayaban. Tapay aya, Ay, kat mangantan aya. Ay kunak noong tanak manay. Apay ko mga ungtan ka. Katawan mo't basol mag. Iso, may tikunak. Anyaya, ginluto masidain ta. Ay, kat di paboritum Ay na, nagmayatan ti kas tuyabyak. Inal daw langay na naimas ti lulutwam tuyang. Agkakaimas ti paspasidam kanyak tuyang. Makadlawa ka. Marituyang, inong tamsamanan ni Kabadong. Saan ba tamaray? Naa, ay kasano kat nakapigpig sa tingiwat mo ang mga ayab kan kwa na. Kunami anong tamanan. Inayabak laeng atamangan kamay. Aya, Sa anak mo't anaungat kat no awan gap-gapo na. ta ibagbaga dagita tricycle driver anaungat ka kanaw. Ay, nasaya atem palagip mo maray. Mapan ko man gayam kitaan no talaga mo lang ang naglinis da ije paradaan da. Ong tamanan idan kasta kaday. No saan da ang naglinis, talaga nga ungtak ida.
Ngam no naglinis da, ay apay ko mga ungtak idangay. Naglinis kami, nanatuyang. Kung nga peso, nagtitinulong kami ang naglinis, taplosan kan nga gurat. Nasaya at no kasta. Harigat ang timaungtan. Kasta minti na rin nyo analinis da ito'y paradanyaw. Tapno naragsak ni Kapitan, no umay nanto kitang. Ibagamatan kan kuana, naglinis kami. Sigurado nga ibagak deta kun kuana. Mala, inda ko na. Nay, nasingput-mut gayam ni nanatuyang. Ti ko nam idigat naungay. Naungay, katno ka na yun na nga ungtan ni tata ba daw? Mare, nakita mo dyan paradaan. Jak pa'y nagudang, jak pa'y nakita. Ay na, naglinisan si ka. Kat inungungtan nga men ni Marituyang dagiti driver. Mayat matgayam no maong tandagi jay at tricycle driver. Uray sak paminsan laeng. Mapalagi panda nga men no kasta. Rumbeng laeng. Ay, sigurado ang maragsakan ni Inteng no makita na jay paradaan analinis. Sa paiso nga min, matiyaw mo na makitam no umay ka diti kabildatan. Kahit paradaan nga road, pagluganan ken pagbabaan dagiti pasaheros. Ranta agtuman ti mapan mang sarongkar iti dayta a paradaan, maray. Mabit man laang maribanang. Apay aya, maray. At ako maibagakan ka. Ibagamon Nabayagan akayat ko nga ibagada ito'y maray. Kwa, umutang ako may di kwartam. Ay na, Marituyang. Nabayag matan akayat ko nga ibagakan ka nga awan kwartak. Ay, kunak nuadda. Ay, awan, maray. Amom no asino ti rumbeng nga umutangam. Asinaw, maray. Ni Marikwanang, negosyante dayjay, adulat ta ti kwartana. Ay, mapanak tuman nga raw, ijay tirsina na. Dumagas kakit din ngamen, ado tinaglakwan na, ado ti gimatang itay. Nakita kat, maray. Anya pa'y ayati gatangag. Nagkita pa'y nga raw. Nagadun day ta ginatang mau. Adun sa ti kwartam ita Damat basait. Marikwanang, adaman la ibagakan ka. Anya day ta, maray. Mabalin nga yara sa asko laangain, tapno awan sa bali ang makangag. Ay, sige yarsaas mo laag. Mabalin ti umutang iti kwarta, maray. Nangagkaw. Sakpay mati ko nayaw. Nagpigsa ti panagdangagkaw. Inaldawak amin nga kurikaor. Kag, anya ko maitanong nangagmaw. Maray, awan maipautang ko kan ka. Uray 5,000 laang maray. Nangagkumanang. Ay, kwaraw, ang paigid ka man. Maray, di mo ibagati kastakin kwa na, taado ti kwarta na dayta. Di mo makita dagiti nagado ginatang na. Ay, kunak ano umay kalagpas-pasali ditaw. Nalawag mo't siguro tinangagmaw nga imbaga ni kagawad kwanang. Ado ti kwartak. Kasano ka daw? Ay kahit mabalin ka pa utangan. 5,000? No kayat mo agad uray sa nga 10 aribaw. Ay, sige mga raw, pautangan na kwaraw. Sige. Bilangin ta dito isang wanan ni kagawad kwanang Wan, tadaak amang panaknak nga imutang kan ka ni Marituyang. Nangiduli na kun jay kwartak. Di tabulsam San ko nga ibulbul sa ti kwartak? Pangiduldulinam ngay nga raw iti kwartam. Dito'y medyas ka. Yay. Api-api na utangak mo tinadagos ni nanatuyang. Kutsi ka, mahan. Nasyanak ngamin kankwana. Jak amaw, no amuna mo't lang ti agbayad, wen no saan.
Kat di tamon ang makita ti pudno nga ugali ni Kumari Katuyang. Ay, kunamot ang natiwod nga agbayad kan ka. Ay wen, masapol nga ipalagip dagiti utang na. Ay, kasanon nga yung pangutang ka, oh. Ay kat makitan to no amo na matlang ti agbayad iti utang na iti sabalay. Ngam no siya talaga ang natiwod nga agbayad. Kinapudno na ada maipautang ko kan ni Marituyang. Ngamjak la pinautangan. Isumot lagayam nga umot utang kanyak. Ay, nagrigat mat ngamin asingiran. Ngam ada nagpautang kan kwa na. Ha? Asinaw? Ay, nagturod mat tanday dyan ang pautang kan kwa na. Ni Kwarog, di inungong tan na. Ha? Inungtan na lang arod idan, pinautangan na pailaeng. Mas dawak nga rod. Ay, saus. Ay, sapay la kumaa. Tabayadan nanto ni Kwarog. Agbayad adagos ko na ma. Ingka di je bangkag ba daw? Wait, mapana nga ruday. Hindi na kung masapol nga ibaon-baon pa eh. Tanay, inututang ko pa'y dahito igatang ta iti imulat ha. Wait, amaw. Iso anas kan amabayadan ta dagaws. Mabayadan ta dagos dayta. Danag mo na ya. Ay, mabainak no jak mabayadan adagaws. Mabayadan ta nga rod adagaws. Narigat, amangan no addan to maibaga kanyak dagiti tattaw no jak agbayad adagaws. Ada nga talaga. Wen, amok nga ibagbagada na ungetak abakot. Nasaya at may tamaw. Strike to abakot. Dayta tibagbaga dagiti tattaw. Nangisit lang nga rudin abakay. Manupay nga agdigaws. Dagita, tibagbagada. Unay kamutan, nay nayunam samag. Ibagbagak lang, dagiti mangmangag ko tuyang. Apay amarurod ka ngay. Pati dayta pa nagdigos ko aman manaw, is-istoryaan na pa yan. Kasta nga rod dagiti tattao. No addamay sa panagkamalim, aming nga aramidam, kamali amin ay. Saan ko akam malay, ti saan ko apa nagdigdigaws? Talaga nga iranrantak ti saan unay nga agdigaws, tapno makatipid ta iti danaw. Malaksid no inaldaw nak nga isakduan iti pagdigos kaw. Asino tinakapila, tagpay tuludak man ija tiyendaan. Siya, kantay. Ah, Sakaday! ay unay mo't daytan. Bigat, anak kapanimid ka akaslan na dagsen ti problemam, Kwarog. Ay, talaga problemado ak ita. Antay. Si kapay mo't abaro ti maadaan iti problema. Kasanaw, hindi mo't lagbayad ni nanatuyang iti utang na. Ay, una yan. Apay nga men ta pinautangam. Kat nun numero 1 at tiwad dayjay. Napay nga itayo lang ngayong baga kanyak. Nay, saan kamot nga men na nagdamdamag? Kaya't mo asawa nantay. Nawanin dyan sa nga 10,000 pesos kaw. Ay, kaslakastan Ay, babawi ka nagpautang. Nakaispoting kayo mo't adwa. Apay, sa dino ti papananyaw. Papananta ka din tuyang. Mapan kami man agdate kin ni badung kaw maray. Agdate kayaw. Wait, maray. At dagayam kwarta may apagdit may. Apay, saan ka nga umapal marikwanang? Apay kumangay nga umapalak. Mayak ti adda ka date na marikwanang. Yung kayo lang agdate. Aywan gaya Marituyang. Sakbay amapan kayo agdate. Ipalagip ko kan ka, je utang mo kan ni Kwarog. Ayun maray, jak nalipatan. Adda pagbayad kaw. With interest pa'y anya ba daw? Ay katu na. Mala, bayada mo, tinteres na tuyang. Total, adumot ti kwartata. Napan nagdate da tatabadong kan nanatuyang. Ngam di da pa'y nakabayad iti utang da kanyak. Saan ka amadanagan? Taimpalagip ko kan kwa na anas kan abayadan na di utang na kan ka. Mapay nga, di pa'y lang nagbayad. Bayang pay laang ta-update da kan ni badung na.
Nusang nagbayad ni nanatuyang, idarum ko talaga. Ay namare, nalipatan manen dagiti tricycle driver tinaglinis dita paradaan da. Ay, kasta aya. Ay agkaiwara manen dagiti papapel, kas kada supot ije paradaan da. Mapanak manen agungag inton bigat. Agtalikod kalabasit ak nalipatan da manen ti aglinis, mare. Ay, sana mabalinday tamaray. Ung tanak ni kapitan, numabaybayan anarugay, jay paradaan da. Kitaan nyo tiyo masidag na bakit? Ni nanatuyang, oh. Ay, saus. Umay na tayo manin ung tanday ta. Nagrugit manin dito yung paradaan. Ay, aglinis tayon. Apa yan nagrugit manen jay paradaan niyaw, ah? Nalipatan mi tinaglinis. Tananlipatan mo tinagbayad iti utang mau. Ha? Iso nga ron ngay mayak dito yung paradaan niyaw. Tao mayak agbayad. Ha? Agbayad kan? Ngam apay ngay nga ungtan na kami. Siyempre, san kayo gayam ngaglinlinas? Aglinis kami. Aglinis kayaw. Tayawat ko inton madamdama jay bayad ko kan kasi kakwaraw. Ah, saan ka gaya manatiwad nga agbayad na natuyang, akas iti bagbaga iti kukumarem. Naungetak laeng, ngam amok tagbayad iti utang kaw kwaraw. Kasta ti ugalay. Ay, kwarog, husto ni nanatuyang. Naunget, ngam saan atiwad ngagbayad iti utang na. Ala, sige! Ditan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Junred. May sapoy asagot kada kayo, PMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang istasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.